He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Praise Lord. the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. It is good to be in the house of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah, so sit yourself ready. Make yourself comfortable. Hallelujah. Just praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Fabiana, tapena lo loso le nei tayao. Tato avele tato taulanga vi inga ile atua. Wa tato moli mawina le fa maoni male anga leo le atua. Amen. I know that everybody here has a story to tell about last week and even just yesterday. Amen. Tato watu pe le anga lele male fa maoni leo le atua. Tato sula ia as a family of God to give Him the glory. Hallelujah. So whatever it is that's distracting you, I pray and I ask that you put it aside or just surrender it to God. Amen. Make yourself ready. Amen. Praise the Lord. You know, as you are standing with me, family, Tasi lava se salamo se taita iai ia tato mafaufau fo ile nei taiao. Me se lau whainga tapua inga I lo tato watua. Amene. Salamo se lau ma le tolu alanga ina I ta vita whai mai. Lo wanga ngai ia e wha amanu atu ia Yehova. O mea uma fo'i o I tonu ia te au. Ia wha amanu I lona suafa pa ia. Hallelujah. Only God knows and only God sees your heart. Amen. If a maita vita lo wanga ngai fa amanu atu ia Yehova le fa amanu lea o le fa fetai lea o tato loto lea tua le nei taiao. Amen. And it also says that and everything that's within me. Hallelujah. Ya whaamanu atu I lona suafa pa ia. Meaning, awane ingalo I le tangata, even the littlest thing. Amen. E o lo sauma lo saunga le mu mai le nei fale. Thank God that you are here safely. E o le taimi e te ala whaia I le taiao whaafetai le atua. Wa e maua se sia sofo. Amen. So tula ia I le nei taiao. Whaamanu atu lo loto I le atua. O pese mai po I le team. You know, just give that glory and that thankful heart to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
tonu yate auia famanuatu. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Sama
Yapa yellow suafa tama, hallelujah. Faya tuai sau fa'afetai lea tua. Thank you, Lord, hallelujah. Thank you, God, for the strength that we have. Fa'afetai tamai lea lofa wa e foa'i laufa now. Fa'afetai tamai le ola. Fa'afetai tamai le malosi. Thank you, God, for all that we have because of you. We honor you, Lord, and we love you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, God, for who you are in our lives. Hallelujah. E sili sili e se lava oilo mato watua. Mato se fa'afetai la wafio. Ilo taita ina mai o la mato wola le ne yaso. Thank you, God, for the strength that we have. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your healing over each and every one of us. Thank you, God. Lord, we thank you overall for your grace. We cannot escape your love, Lord. Yes, Lord. We Ole a want lava you, le anga Lord. sala ma le mamau I fea o le tangata mai lawa fio. O lo muli muli tai pea lo alofa tu noa ta mai a te imatou. Whaafetai ta mai mea uma wa e whaia mo imatou. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory, Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Now. Pese mayai, hallelujah. Lord.
Hallelujah, Jesus. Amen. Praise you, Lord. Praise you, God. Vi'ia oelo mātou atua. And then it also says, Lo'ua ngā ngai ia e whaamanu atu ia Yehova. Aua fo'i ne ingalo se mea tasi o ana mea alofa. Praise you, Lord. Don't forget anything, amen. Hallelujah. Praise Don't you, forget Jesus. even the smallest thing you receive in life. I want to ingalo ia te oe ona whaafitaya ai lea tua. Sometimes we forget to thank God for the children that we have. Hallelujah. But thank God this morning from your heart. Whanau, pole alawa le whaalonga tatau whanau. We get to honor God with them. Amen. So thank God Hallelujah. Yes, Jesus. for everything that you have in your life. Whaafitaita mā mo whanau o mātou maua. Thank you, God, for they are a blessing to us. O lātou o whamanuianga tamā, yo mātou ainga, e meise le mātou e kālesia, e meise fo ile tautua ina o lo finangalo. Thank you, Heavenly Father, for the kids that we have. Hallelujah. Thank you also, God, for the gift of family. Amen. You agree with me this morning as you are standing in the presence of God. Ole ainga o se me alofa le amai le atua. Hallelujah. Amen. You don't really get to pick out who your family is. Amen. For we are born in whatever family that God blessed us with. So whaftai ele atua ele nei tai au. Molo ainga, tama, tina, your sisters, your brothers. Thank God for each and every one of them. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So pese atu le nei pese whaawa waila mawhtanga ele atua. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah. I surrender All to thee. Hallelujah. all to thee, my Blessed Savior. blessed Savior. I Sing it from your heart. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah, Lord. We do. Sing it again. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Let's sing it one more time. I surrender. Hallelujah. I surrender all. Tuina tuailo sangatsa ile tuale nei tai au. Hallelujah. Praise you, God. Oh, to thee. Hallelujah. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. One more time. Hallelujah. I surrender all. I surrender all. Hallelujah. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to thee. Hallelujah. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Via oe lo mato watua. Fa'afetai tamai lo fa'amaoni. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Via oe lo mato watua.
Hallelujah. Heavenly Father, ole taulanga viinga le alau whanau le nei tai au. Amen. I know, Praise Father you, God, Lord. it's never enough compared to how much you love us. Tamaya, whapeo na e talia mai le taulanga viinga lau whanau le nei tai au. Hallelujah. With all that we are, Father God, mātou te tūlai ai, mātou te alanga ai lo viinga tama. A wai whaamaoni lava oilo mātou atua. We thank you, Lord, for awhitai I lau whanau le nei tai au. Thank you, God, that we are all here safely. To the people that's tuning in, Lord, for awhitai for your lato loto. Our prayer, Lord, is that you continue to bless our hearts. Continue, Lord, to strengthen our walk with you, Lord. Continue, Lord, to guide us, Lord, for we need you. Whaftai lene yaso, o mea umafoi o tutoile mato sauninga lene taiao. Father God, we pray for your Holy Spirit to guide everything we do. Ya mawalunga ai so viinga. O le te talo le alau whanau, and everyone says, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, to eta atu se pesele ale team, tato siva mai ai le nei taiao. Yeah. Oli. Oi. Okay, oli. Hallelujah. Feel free to walk around and say hi to somebody, especially somebody you haven't seen before. Praise the Lord. Oli, ale, ali, oli, amavivi. E fama oni, olo na lofa, tuno au asisi. Oli, hallelujah. Oli, ale, ali, oli, amavivi. E fama oni, olo na lofa, tuno au asisi. Leina ole mamalu male mana le paia e paia na ele malosi male potopulea. Hallelujah. Praise the Lord. Papa leina ole mamalu male mana le paia e paia na ele malosi male potopulea. Praise the Lord. Ora fia, Maya ora manuia, Saluia, Yesu le Messia, e pese ma aleluia. O tapso ora fia, Maya ora manuia, Saluia, Yesu le Messia, e pese ma aleluia. Praise the Lord. Siva Maya. Papa leina ole mama, mana le paia e paia. Ata. Ele malosi male potopulea o esma. Papa leina ole mama, male mana le paia e paia. Ele malosi male potopulea o esma. Hallelujah. Papa leina ole mamalu male mana paia e paia na ele malusi male potopulea. One more time. Hallelujah. Papa leina ole mamalu mana le paia e paia na ele malusi male potopulea. Mana le paia e paia a ele malosi male potopulea. Oi sama. Praise the Lord. Hallelujah. Are you in the house this morning? Amen. Are you in the house of the Lord? Hallelujah. I can't hear you. Are you in the house of the Lord this morning? Jesus. Amen. Turn to your neighbor and say, wow. It's a beautiful day. Welcome back. Welcome again in the house of the Lord. Amen. Amen. Amen.
Well, we're going to sing one more time, but this time we have to think back from the beginning of this month. Taona e toma natu ile. Am tanga fu nei masina o tato fa savalia, fa natuino o maliu o tato walii. Ia mai se foi o tato polokalame ma mea malava sa tato whengai ai. Ai mai se o le aao pui ma le aao la veai o le atua ilunga ia te oe malau ainga. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. We are going to give God our tithe and our offering. Ole avatu ile tuol tatou taulanga mal tatou sfulwai. Ia tatou te fai taulanga ile tua. Fai male loto fia ma e mafau I se mea na fai ile tua mo oe. Ile nei fo I masina u tatou yai. Think of the goodness of God. Think of the love of God and His healing upon your family, His blessing, His abundance, everything that God has provided for you and your children, Hallelujah. your Praise work, you, your Lord. school. Praise you, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Are you ready? Hallelujah. Okay. Okay. Listen well. Just put up your right hand with your tithe and your offering and follow after me. Father, I stand this morning Father, I stand this morning and I'm preparing my tithe and offering to give it back to you, to thank you, and to celebrate you for all that you have done in my family. We thank you, Lord, for your blessings. And we thank you for the strength that's new every morning. Thank you for starting new. In Jesus' wonderful name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Okay, the team are going to sing it again. Come, enjoy yourself, and give God your tithe and your offering. Utato wola fia fia Maaya yona manuia Talo ayoia Yesu le Mesia Mepese male Papa leina ole mamalu male mana le paia ole paia Na ele malosi male poto pulea ole sama Papa Leina. Papa leina ole mamalu male mana le paia ole paia Na ele malosi male poto pulea ole sama Tato wola fia. Utato wola fia fia Ia ole tua leta au. na manuia Talo ayoia Yesu le Mesia Epese male Papa Leina. Papa leina ole mamalu mana le paia ole paia Na ele malosi male poto Papa Leina. Papa leina ole mamalu mana le paia ole paia Na ele malosi male poto pulea ole tama Oe sama. ole tama Ia, tato alala mai lalo whaftaitele, whaftai atu fo ile sunga ile. Te akono ia saute mo tato taulanga mo tato sfuluai. Le nei fo I tae au. Thank you, worship team.
Get your Bible ready to hear the word of God this morning. Yeah. Ta pena leila tu spaia. Te fai tau manino le upo le atua nei tai au. Awa foi nei toi whewai tātou au talavou. Te me le upo le atua. Ia nofo le lalo. Whaalongo le upo le atua. Ia ma aina I tātou whanau. Awole whawhile muane whamule. Awani whalave lave le whaalongo le stangata. Ia ma distract le whaafonga le stangata le upo le atua le nei tai au. E mua o na mole atu le nganga whaftaitele I o tātou I kalesia I le susunga le au malfatua sunga I te akono mo lātou whaletua o le lava loa o tātou I kalesia ia na awai mai le aso nafi awale whaamna tuina o le aso fia o le atali ia po le whaamna tuina o le luas fumaltasi tausanga o le alofa o le atua I le atali whaftai tele le whai mea alofa whaftai le alolofa I ateia whaftai fo I le tali wala au ia e tusa ma le whaamoe moe o le atali o le tatalo ia whaauau pea whaamanuyanga le atua mo oe malou ainga o le ase mea sa e saa I le aso nafi ma e whai mea alofa ai o le tatalo ia wha tele le atua ma ia wha puna whanau pea le atua na wha manuyanga e tusa ma le loto le lei ma le anganga na e whai mea alofa ai ele na o I nei fo il tātou whale lotu so se mea lava I te anga le lei ai awane ingalo ia te oe e lepa ufua wha manuyanga le atua. God's blessing is not by accident. God will bless a cheerful giver. God will bless you when you do something good for the Lord. Amen. So when you do something, when you give, when you show kindness to anyone, do it from the heart. Amen. Whaia male loto, mama, malo loto mautinoa, e toi fo'i mai ate oe whamanuyanga le atua. Amen. Ole nganga whaaftaina il tātou ainga I kalesia ia mo le aso nafi. Ole Filipi lom taupu e lua o te fia whamalosi il tātou ainga le nei aso. Philippians chapter 2, that's our text today. The whole chapter or the whole book of Philippians. So allow me to share with you the word of God. We still have 3 more hours to go. Amen. Yeah. Kaulila ngonga lale amen. I'd like to welcome David and the family. Thank you for joining us this morning. Ia whatalofa tu fo'i le ia longi. Ia tātou whelai fo'i malongi. Ia olongi e whea ngai a matau singa o langa grandpa. O na tūlanga na ia e le pea al tala e lepa ufua whamanuyanga le atua. Thank you longi for coming today. Ia whapea fo'i le usa au auna. Le tōngane alina, tātou mafuta fo le nei aso, vi ia le li, haftai fo I le suma le nei aso. Ia, ma tātou ainga atoa lava, ia umwhaion tātou mafuta. Praise the Lord. I just want to take us back from this whole month, especially when Bishop was speaking about building up one another. Amen. Building up the body of Christ, le fausia o le sotanga o e malesi tangata, e maise o le fausia o le tino keriso. Amen. So tatou whamalosi le aso nei, whaiona whapea o le, we must
stay in unity in Christ Jesus. Amen. Our encouragement today, we must stay in unity, or in other words, we must stay in humility and unity in Christ. Tauan tātou wola I le loto mawalalo ma le loto ngatasi ia ke riso Yesu. And that is why we're all here. O le mafuanga lea wa Yesu mai ai ma tātou ngā lulua I le ngā luenga lea tua. Not by man, not for the pastor, amen, not for anyone else, but you come because of the name of Jesus. Amen. And when we come and serve in the ministry, we must serve in humility. We must serve in unity. Tātou o maila tātou te ngā lulue le finangalo le tua. E te taun tātou ngā lulue ma le loto mau alalo. E te taun tātou ngā lulue ma le loto ngatasi. Amen. Vi ia le tua. Ole whamalosia le apostolo Paulo I le kalesia, ona o le kalesia nei, na whawaina I le apostolo Paulo I langa malanga whamisionare lona lua. The encouragement of the apostle Paul to the church, because this is the church that Paul was starting in his second missionary journey. Hallelujah. So at the moment, Paul is writing from the church in prison. Taimila lea o leua, tusi mai le apostolo Paulo le kalesia mai le fale pui pui, e wha mawhana whana I le kalesia o iake riso. E wha mawhana whana I le kalesia ina ia ngā lulue whatasi. E wha mawhana whana I le kalesia ina ia savavali le loto maualalo. Paul is writing from prison or behind bars to encourage the church to keep walking in unity and to keep walking in humility. Amen. Hallelujah. You can read along as I'm speaking to you. Like I said, I'm sharing with you from this whole chapter. Ole nei a whai ai se whaamawhanawhana I ake riso. A whai ai se whaamatala loto I le alofa. A whai ai se mafuta whaatasi ma le anganga. A whai ai se alofa muti vale ma se loto alofa. It's an encouragement for the church to build up one another and stay in unity and humility. Amen. And the moment we come in unity and we walk in humility, we see the glory of God. Amen. Di ia le atua, o le taimi a tātou te o mai I ma le loto mawalalo tātou te ngā lulue whātasi, o le alava le matawhai yoyolo e ngā lue I to tono le ngā luenga le atua, e wa aia le mamalu o le atua. Amen. E tō sina mai tangata I le ngā luenga le atua. Amen. Praise the Lord. A whai a iai seisea. Whaamatala loto. I ia leli. Ma futa whaatasi ma le anganga. Alofa muti vale ma se loto alofa. Hallelujah. Amen. Fellowship in the Spirit. And Apostle Paul comfort the church to fellowship in Christ. Amen. To feel the love of Christ in the church. Because the love of Christ, that you love your neighbor. Amen. You don't love your sister or your brother because of anything else. You love your neighbor because of Jesus Christ. Amen. We do everything because of Jesus Christ. Amen. We walk in humility because of
Jesus Christ. And the only reason we come in unity because of Jesus Christ. He is the reason. He is the hope of everything. So without Christ, we will be do anything or everything in vain. Alea Yesu, tatou te whaia mea uma, malele ai. Amen. Hallelujah. So as you serve in the church, and as we come in unity and walk in humility, we must encourage one another. Amen. O tātou o mai whaatasi tātou te ngalo lua ili whina ngalo le tua, e te tau nei wha malosi lo uso. Amen. When we come to serve in the church, we come to comfort one another. Amen. To encourage one another, to build up one another. Hallelujah. We all come with our weaknesses. We all come with our, amen? You name it. You have your own list. Amen. But when we come in unity, it's only Jesus Christ can turn everything around for his purpose. Amen. Amen. I come with a pride heart. Amen. I come and say to myself, I'm better than this one. I'm better than my sister and my brother. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Enjoy hanging around with our family. Fia e mafuta futa. Amen. Fia tala no lele leyo Yesu. Praise the Lord, because when you read verse 2, the word of God will speak for itself. Amen. Being like Christ-minded. Amen. Having the same love. Being in one spirit. Hallelujah. Being in one purpose. Tasil manatu. Tasil loto. Tasil fa'amoe. Tasil fa'amoe. Amen. Afo ila a tātou mai ese uma tātou loto. Ona le maua loa leo lea. O le vi inga o le tua. Amene. Ona whao loa lea le tangata o le vi inga o le tua. Hallelujah. Amen. Praise God. Mai lea o le apostolo i le kalesia. I nāwha ato atoa mai e o tau lou oli. Ina ia ngā tasitasi o tau manatu. Ia iate o tau le alofa whaatasi. Ma le loto ngā tasitasi. Ma le manatu natu i le mea tasi. Amen. One heart, one spirit, one purpose. That we come to serve the Lord in the ministry. Amen. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, hey, one spirit. One heart, one purpose. Tato wo mai, tasi le loto, tasi le manatu, tasi le whamoimoi. When we stay in unity and humility, e te leti ngā pule ale me whaia lestangata. Amen. Mi ia le atua. E te le popole pe sau le sangata ma le ulo whaapel le te le. Amen. E te le popole pe sau le sangata le ise me sau mana ia. Amen. Hallelujah. Why? Because we come in one heart, one spirit, and one purpose is to glorify God. Amen. Bi ia le atua. So mele stay in unity. My family, my church, stay in unity. Walk in humility. Jesus modeled everything for us. Amen. Amen. So we are here to build up one another. Amen. Your serving in the ministry is building up one another.
Our children is watching you. Amen. Our younger generation is watching us, the older generation, how we lead the church, how we do things, how we come in one spirit, one heart, and one purpose. Amen. Amen. So the key to unity and humility comes down to swallowing our pride and taking steps in the right direction. Amen. Yung isi kay mi kau nga ava ese tato fa mawalunga. Amen. Ava ese o tato manatu fa sausili. Ava ese o tato langona nga le ainga niem fa inga fa ya uma mea. Amen. Hallelujah. So ole ki o fa manuyanga ile ngalu lue fa tasi male loto nga tasi mal tato sava vali le loto mawalalu. Ole a. Ole loto mawalalu. Amen. That is the key. Ole ave sea leo tato mafaufau fa mawalunga. Amen. God wants us to enjoy peace and unity. Amen. Amen. Ai vai to stay mi utau vai so uso po so to fine fa malosi ai. If you see someone is like very low, you need to encourage that individual. Amen. We all have the same purpose, is to build up one another. Amen. Ele o fa mo mo tatola o le koso ilalo liskangaka. Amen. One purpose, one spirit, one heart. Hallelujah. Amen. And verse 3 is very funny, but it's a powerful statement. Amen. Mai leo fai wetolu. Awana ifaya se me tasi male mita fua. Aia ta itasi au tou ma manatu male loto maulalo. Ua sili nisi. Amen. Hallelujah. Practicing humility is putting others first. Very simple. O le whaataita inga o le mele o le loto maualalu. O le utango le whaamua le istangata. Amene. O le utango le ave le whaamua i le isi i uso a tangata. E le ona ua pe ua matua, pe wala ititi. Pa o le whaataita inga sili lea. O le whaalia o tātou loto maualalu. O lo le manatu whaapito yate oi lava. Amene. Practicing humility, in other words, not being selfish. Amen. Sharing the love of Christ. Like the Apostle Paul was encouraging the church to show the love of Christ in the church. How? By putting others first. Amen. Mele malo to altato kalisia. Nga lue fia. Au na male oli. Amen. Ni iele li. Mea, awana I whaia se me tasi male finau wale. Hallelujah. Are we okay? Amen. Awana I taitasi mawai ana lava mea. Aia taitasi mawai mea a. Amen. Check up on your children. Check up on your neighbor. Amen. Pick up the phone and call someone. Check up on another family. Oa mai oi le uso. Oa mai oi tofini. Oa mai le ainga. Amen. Hallelujah. Te lol te me te le suma ye lotu. O le mamafa ye le lotu o le faife au. Pe le suma nei le lotu. Amen. Ele fai ngofie fo le faife au. Pe au le va ai ise tangata il tato sauninga. Why? Because we all go through the journey of faith that we are facing. And it's not an easy journey. Amen. But the moment and the minute we come in one spirit, one heart, and one purpose, amen, we enjoy
the love of Christ. Amen. Amen. So o le loto maua lalo ke riso. Lava le fai ma whaataita inga mo i tātou. Amen. Ele i manatu ai o ia ia te ia lava. Ele i manatu ai ke riso i lona i tua tua. The Bible says he left his glory in heaven. Why? Because of you and me. Amen. Very powerful. Hallelujah. He had the nature of God. He was equal with God. He took his nature of a servant in the likeness of man. Sau se awala mawalalu. Ina ia ola fatasi maltangata. Ina ia langona ia o tinga. Ina ia langona ia o pupu ngā. Amene. So mele a fai e te tinga, a fai e te lase me te tinga ina i awane i ngalo ia te oi. O lo o tātou tāmu mo e whaatasi ma Yesu ke riso. Amene. I ia le tua. O ai le tangata wa manatu ma iaile li. Because this is the key verse of my sermon this morning. Verse 5. Mai leo whai upo e lima. O ia sa winga whaatasi mal tangata. E whai upo e lima. Ia ia te autou fo'i le lava manatu. Sa ia ke riso Yesu. Amen. Amen. E se se whai on whai tau mo wha peritania. Amen. Apostle Paul says to the church, have the mind of Christ. Maile ngangana wha moa. Ia yate autou fo'i lea lava manatu sa yake riso Yesu. What was in the mind of Christ? Can you answer that question yourself? Amen. What was in the mind of Christ? O le ale mea sai lona finangalo. O le ale mea sai le mafau o ke riso. Na ia tu ua ilo na i tua i le langi. Na ia tu ua ilo na mamalu ilo na nofo alii. Ai sau e winga whaatasi mal tangata. Whamei ua whai o ia mapolonga. Ina ia langona whaatasi e ia o tātou ti ngā. Ina ia tātou wamo whaatasi ma ia o tātou avenga. Amene. Amen. So turn to your neighbor and say to your neighbor, you're not alone. Remember Jesus. He's with you and me. Amen. Hallelujah. Tell your brother and your sister, don't worry. Our journey is not easy, but you are not alone. Amen. Ia iate o tau fo'i lea lava manatu sa iake riso Yesu. Amen. Hallelujah. Le ale wha moe na fio ma ia Yesu. Tele i o tali. Pa one, whaino u wha soa toi tātou ainga. Na saue au auna. Na saue a vea o ia ma au auna. Pei ona ia wheta lai atu ai o na so. Amene. E lei sau ina ia au auna mai tangata ia te ia. E na sau ina ia au auna atu i tangata. Mai ua foa ina atu lona ola. Amene. O le tongi ola e su iai tangata e tōtele. That was in his mind. Amen. He knows his purpose. He knows his mission. How are you this morning? We must have the mind of Christ. Amen. Ia sa saa atu o tātou wola mole li. E moli mau ai lana tala lelei. E moli mau ai lana misiona. E moli mau ai le taulanga tongi na ia whaia mo i tātou. Amen. Hallelujah. Mai leo whai upo ono, o ia sa winga whaatasi ma le tua, ele i manatu o ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma le tua. See, Jesus Christ did not selfish himself. Amen. He did not think of himself. Ele i whaape atu Yesu lon tama, le tua le ai.
e le tutusa a'u ma tangata ngasala. O a'u o le ami o tonu o lau o fio. Amen. Amen. We should have the same kind of servant's heart Christ had. Hallelujah. O le usi ta'i o Yesu na ia sau ai malona loto atoa. Jesus' willingness to be obedient to the Father at all costs. Amen. Elei manatu ai o ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia male atua. A ua wha maua lalo e ia te ia. Ua winga o ia wha atasi male polonga. Ina ua whaia o ia wha apei o se tangata. Amen. He was not selfish himself. Amen. Ta pena fo i tātou. I ia le li. Aua ni o tātou manatu whapito. Do not worry about our own comfort. Amen. Hallelujah. E la wha uma. Tolua ia. Whai upule la wha uma. Tātou la unga. How are you? Amen. Okay, look at verse 9 to verse 11. Mele o tala tuspa ia. O le mea lava leo o matua. Whaia ina ia le atua Yesu Keriso. For ina tua ia te ia le suafa e sili sili e suafa umalava. Amene. Mai o le suafa ia to tuli ai o tuli vai uma. O le suafa e tau tau e laulau whaiva uma. O le suafa e te mu ai te moni. O le suafa o wha malo longa. O le suafa e mana o i wha manuyanga le atua. E te maua mea uma le suafa o Yesu Keriso. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 10 says, Ina ia to tuli vai umalava le suafa o Yesu. O e o le langi, ma e o le lalolangi. Ma e o i lalo ifo o le lalolangi. Ma ia tau watu e laulau whaiva uma o lona o Yesu Keriso le ali i lava ia. Ia i uina vi ia ai le atua le tama. Amene. Hallelujah. A o le taimi e o mai ai puapua ngā mawhainga tā ia te i tātou. Ao tātou au na i le tino Keriso. Ao e ngā lua i to tono o le fina ngalo le atua. Ia e manatu i le wha o ao, le o wha o ao mai Keriso ia te i tātou. Amene. Le anga o le taui lea. Na whae ina ai e lona tama. Ona o lona usi tai. Amen. And we must consider what level of humility we should have. Ai mawhau lai au wala na sau a Yesu o se au wala pito sili ona mau alalo. Amen. What level of glory we should attribute to him. Amen. I ia le atua. Aua ni tātou whaoa le mamanu o le li. Amen. I ia le atua. A tātou wawa ai atu lai a Yesu ma tātou maua le mawhau o Keriso. Na tātou la ngona whaatasi lea le moni o le tangata le te au nai. Amen. Seeing Christ brings a correct perspective who we are. Hallelujah. Amen. E loa alo tātou ngā lulue whaatasi, ma lo tātou sa vavali le loto maua lalo, ona o le tangata leo Yesu Keriso. Amen. Ai ale le loto ngā tastasi tātou, ma tātou le sa vavali le loto maua lalo, ona i loa lea ele o ia Yesu. Amene. I ia le atua. Ia iai se nau ta inga ia te i tātou. Ina ia mawhai o na tātou a vatu mea lava. Ina ia vi ia ai le atua. Ma toi whaafo ia tuai le mamalu ia te ia. Praise the Lord. So you can read the other half of the chapter. Amene. Tele mea mana na ia na iai. Praise the Lord. Mai ia susulu atu lo tau malamalama i lalolangi.
I o tau ngā lulue a iai ma le matau a toa ma le ngatete. Ina ia whaolaina I tātou. Amen. I'll leave you with this. To work out or live out our salvation, since Christ changed our hearts, our lives should reflect that change. You want to hear that again? To work out or live out our salvation, since Christ changed our hearts, our lives should reflect that change. Amen. Mai leo fai upa suma tolu a wao le atua o ia o lo ngā lua I to tonu ia te autou I lona finangalo alofa ina ia autou loto mangalu lue ai. Amen. God is working in our lives to carry His purpose. O lo ngā lue o ia I to tonu ia te oe mau ina ia tātou wa wa yatu I lona finangalo. Amen. We must surrender our plans over to God. God is working to comfort us into Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus received all the honor and all the blessings from His Father because of His obedience. Amen. Praise the Lord. Ina ia avea o tau maele matau le angaina. Sa o le amio. O le whanau a le atua. E le pōnā I lumo o le tupulanga whapio pio marthina wali. E leo tala tuspa ia ua pupula atu ia te I la tau la au tau amio. Whapei o mea e whaamala malama I le lalangi. Amene. Ngai manino fai po sumar faa. I au tau whaia mea uma male le mui mui, male le fefina wai. Amen. You have the testimony of our Lord Jesus Christ. Ametele tu la imen leitaya. Think of the love of God. We have to come in unity and humility and surrender all our plans over to God, because He is the comforter that comforts us as we journey the journey of faith. Ona ole atua e malamalama le mea nai te savalia, au e ngalue ai to tonu o lona finangalo. Ona o Yesu Keriso e malamalama I lau tinga. Ona o ia e malamalama I lau manaonga. Ona o ia e malamalama I le mea nai ta oto I lau finangalo. Let's surrender ourselves unto Him this morning. Ia tasi itato uma. Te me tele tango I le lima o lo tua oi. Oi lava o lo tau tufa tasi nei tai au. Let's sing this song as a testimony. Fai loa tua ia Yesu. O lo tātou tau aveina. Le nā tura na ia saua I o I o le awauna. Tango I opo mai lau whanau nei tai au. Ai lava o tau tu whatasi. Ai atu stou whaftai le li. I le anganga feso soani na te whaia. Tala toi lo loto ia te ia. Whawhetai le tua. Open your heart to God this morning and say something to your Father in heaven. Surrender everything unto Him. He understands your pain. He understands your situation. He understands whatever circumstances that you are going through. He understands you and your family. He understands our weaknesses. But my prayer
is that we must come together in unity and walk in humility. And let's feel the love of Christ in our church. Taman le taiau, a matou lau tutu I lumo lau silafanga. E lava seiso I matou le li e leise manaonga. Awa lava le li le ato le matou ulima fatasi mo le matou tutu I o luma. O se tau tinonga ia te oe lo matou atua. Matou te au auna ia te oe male mingao. O hawha ingatā, o apua ngae o mai. Pe soani mai tamā. Wha malosia pea I matou. Wha loto tele mai. Wha toa le tua lau whainga luenga. Wha toa le tua loto a inga taitasi. Ia matou la ngona le tua mo matou malamalama. E o lala ua fionga pa ia. Ia matou I loa le fina ngalo le matou ali o Yesu Keriso. Father, we thank you for your presence this morning. We thank you for your word. We thank you for your glory. We thank you for guiding us. We thank you, Lord, that we clearly heard your voice this morning through your word. Forgive us. Whamangalo I mātou nei tai au tamā. E aua nei mawai le tua au whamanuyanga I lungo a inga taitasi. Pai whai le tua mātou whai sauninga whaatasi le nei asu. Mātou whaafoi atu lava ia te oelo vi inga. E se mai ai nei tai au. Tasi le loto. Toi sau whaafatai le atamā. Te toa tuli matatalo I le anganga Fea sosoani na te whaia Before we sing again this song, I would like to open the opportunity. O I love o yeise mana onga tai au nei. Whoever has a need, I'm here to pray for you. Au e tu lai fo nei tai au mai whaafonga le upua le tua. Whaamalosia oe. Le upua le tua le nei tai au. Mana o mia fo se tatalo mo oe malo a inga. This is your moment. Te tala lewa noa nei tai au. Hai fwoi tue mana o mia se te talo le whaafonga. Sa valinga oe malo a inga. I'm here to pray for you. Taitama ele whaavavau ona whinau o le anganga o le tua matangata. Taitama ilo mamalu nei tai au. Tailo fesoa soani mai. Whaafetai ilo manatu mai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
ele si ilo au, si ilo lima ia tamani ni tai au. Le atua, mātou o mai le whai unga o le mātou tāpua inga le nei asu. Mātou whaaftai atu le li o no lau upu wheta lai mo i mātou. Whaamalosia i pēr i mātou ta mā. O nā oe te sila fia le atua mea uma mātou te a ngai ai mea uma mātou o lo mātou ngā lulue ai. Eli ie o le tatalo le nei tae au whaafeiloa i se mana o ngā ta mā. Whaamanuia i lungo a inga taitasi o nei ka le sia. Mātou te moli atu fo i nei tae au i lumo le lou nofo a li i le ali i lātou uma lava ua mātou le mafuta le nei tae au. Lātou o lo whea ngaima ngase o le tino. Mātou te talo le li i a wina atu lau whaamalo longa i ata i lātou. Lava se meo iai lātou ta mai le nei asu. Awani e tu au noina i lātou ta mai. Nganga pa ia. Fesoa soani atu i ata i lātou. Nei tae au le li e, mātou ta talo le li i. E iai le tua lo wang le leia i mātou uma lava o mātou o mai le nei asu. Mātou te tāpua i ma whaafo i atu i ate oe. Lou le lei, lou vi inga, lou mamalu ma lou matautia. Pāna le sea no oe le tua i le manuia mea uma mātou te whaia. Aftai foi tamari nei tae au. Sa e anga le lei le anga i mai o lo e kalesia. Tai foi sa e la vea i mapui mātou i lunga o ala le li i mātou te le iloa. Wha lave ma mea o lo o anga i mai. Ai te saunia lava le tua le lave ina mo i mātou. Tai tamai lo anga le lei malo wanga lofa. Ia te i mātou le nei tae au. Tuma watu ia te oe lo lava vi inga. Wha mangalo fo i le tua o mātou anga sala. Mātou te anga sala ia so uma le li. Wha mangalo i mātou le totol tama i mamoi. Wha manuia le tua i le team. Lo peseina o vi inga. O lo saili. Matapena ina le tua. Pese mo le vi inga o lau afi. O le tatalo tama. Awane i vai lo lātou pulu nau ia te oi. Awane i vai o lātou loto le li. Awane i aise mea e tau fia le li. O lātou loto fia au na atu ia te oi. O le tatalo whaafou o lātou leo. Ave le leo le lei le li i mouvi inga. Mai se le li i whaalau tele. Le tāleni ma le mea lofa i whanau wa le taina o mea whaili. Ai asili sili lo mātou atua. Ia lātou langona le ola matatau ia te oi. Aftai tele tamale nei aso whamanuia si o mātou ainga. Le a mātou toi fo i atu le tua i o mātou ainga. Pui mātou i lunga o ala o le auia. Ia e maise le lii. O le nei vai aso le a mātou savalia. Ia iai le tua le mana o laua fio. Le mātou tatalo lea ma le mātou wala au. Ia la atu ia Yesu le mātou o le i whaola. Ala langa whaatasi il whanau le atua. Amen. Amen and amen. Ia ave se pate vi ia le li. Ia ona e alala mai le ilalo. Tai. Ia tu natu le ewa noa i le whonga malu.